I, Sinini Moses Waswa, swear in the name of the Lord God, swear in the name of the Lord God, that I shall adhere and respect the constitution of the Bagulu clan, and respect the constitution of the Bagulu clan, and I shall diligently exercise leadership through this constitution so adopted, without fear or favor. So help me God. Mwenamba kakasa nti tinabaswaze naye mbasaba nti iwabanga waliwo ekyetaagisa okukwatira wamu tukupi osobola okundagaza n'ebyentamaite n'akakiiko ka Council of Elders yakalondeberwe musobola okutuba ku magezi egimwaba mutuwaire era mukulu wange obaire interim chairperson waisu nkusuubiza nti naba kumpi na iwe era ndikwaba okumakinga sure nti tukoleraamo okusobola okutwala obugulu omu maiso n'okuwoneka ng'obukenye bona tubutwala omu maiso nga we tuyunga ebika by'omu omukulu waiso ono essaawa eno ababula mukalina mukenye atusuubize nti akwaba kuwasa omukaliki na mukenye asobola okulera abaana baki abakenye. Names are Serias Benon. I'm an advocate and a commissioner of oath and a notary public. Nicheju naye banangu mulimo kumumpa eregu mbebali aino ntinza okukola okutusa Katonda eyantu kya webale mpula bigambo bingi nsaba mbasaba okubanga tuyina okukolera wamu ne chairman waisu ogwe tulondere okutambulya obugulu kwaba mu maiso tuyina okuba wamu naye ngwe mubaire nanze ewabbawo embeera yona mu bugulu tuyina okugayita ebirowoozo titwamulekera buvunanyizibwa bwaisu okuba wamu n'abakulembeze baisu okutukolera ebintu ebituufu.